isi y'intambara n'imbaraga z'igisirikare hari ibifaru byagiye bihindura amateka cyane. Muri ibyo bifaru harimo igifaru cy'intambara cy'Uburusiya cyitwa T-90 kigaragaza cyane nk'icyitegererezo cy'ubuhangange, ubwirinzi n'imbaraga. Cyahinduye uko imirwano y'iki gihe ikorwa, kigaragaza ubushobozi bwo guhangana n'amasasu akomeye kandi gikomeza kuba intwaro y'icyizere ku gihugu cyacyo cy'Uburusiya. Ese iki gifaru cya T-90 gikomeje kwararika byinshi muri Ukraine cyahawe abanya-Ukraine ndetse n'abanyaburayi? Waba uzi uko gikora? Ese ni irihe koranabuhanga gikoresha bituma gikomeza kuba igifaru cy'intambara kigezweho cyane muri iyi mirwano y'iki gihe? Ese ni iki gitandukaniyeho n'ibindi bifaru by'Abanyamerika, Abanya-Israel ndetse n'Abafaransa, yewe tutibagiwe n'Abadage? Ese ni iyihe tekinoloji gikoresha bituma gikomeza kuba ikidasanzwe? Iyi ntwaro y'Uburusiya ikomeje guhabura Abanyamerika yabikora ite? Kimwe n'ibindi byose wibaza ku gifaru gikomeye gikomeje guhindura amateka mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, guma hano usobanukirwa akantu ku kandi. Ariko niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'video maze reba hano ndetse subscribe, ukandaho tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV, njye nkaba Theogene. Mbahaye ikaze. T-90 Proriev ni kimwe mu bifaru bigezweho kandi bikomeye cyane muri mirwano ya none. Ibanga rikomeye ry'igihugu cy'Uburusiya abandi batapfa kumenya. Cyakozwe bwa mbere mu mwaka w'1992 nyuma y'uko ubumwe bwa Soviet busenyutse, aho byari ngombwa kugira igifaru gishya cyajyana n'ibihe bishya cyizewe kandi cyoroshye gukoresha. Iki gifaru cya T-90 Proriev cyasimbuye T-72B, ariko gishimangira ubushobozi bwo kurinda abagitwaye no kwinjira mu mirwano y'igihe kigezweho muri iyi minsi. Izina ryacyo ni T-90 Proriev, cyahawe mu rwego rwo kwerekana icyiciro gishya mu mateka y'intambara z'ingabo z'Uburusiya zigomba kurwana mu iterambere rigezweho. Ikoranabuhanga iki gifaru gikoresha ryaturutse kuri T-72 na T-80, ariko hongerwamo udushya n'ikoranabuhanga ridasanzwe byatumye iki gifaru gikomeza kuba intwaro muri iki kinyejana gishya. Iki gifaru cya T-90 gipima hagati ya toni 46 na 48. Ibyo byerekana ko atari kinini cyane mu bindi bifaru bikomeye ku isi nk'icya Amerika cya M1 Abrams cyangwa se Leopard 2 y'Ubudage. Iki gifaru gitwarwa n'abantu batatu, harimo umuyobozi ushinzwe kugenzura icyo gifaru, kwereka uburasa harasa, ndetse n'umusirikare ugitwara ndetse n'ushinzwe kurasa. Agashya nanone kadasanzwe kuri iki gifaru ni uko kigira systeme ya autoload, ni ukuvuga nicyo cyipakiramo amasasu iyo kigiye kurasa. Bitandukanye n'ibisanzwe hagenda hashyirwamo igisasu kimwe kikarasa bakongera bagashyiramo ikindi. Intwaro nyamukuru iki gifaru kibitseho ni kanoni ya milimetero 25 AM-46M ishobora kurasa amasasu asanzwe na misile zifite ubushobozi bwo gusenya indege ziri hafi. Izindi ntwaro z'inyongera iki gifaru cya T-90 Proriev gifite ni machine gun ya milimetero 7.62 na 12.7 yo guhangana n'abasirikare n'indege nto. Iki gifaru cya T-90 Proriev gikoresha moteri ya diesel, ni ukuvuga moteri ifite horsepower 1000 ituma kigenda ku muvuduko ushobora kugera ku muvuduko wa kilometero 60 ku isaha ku butaka busanzwe. Iki gifaru cya T-90 Proriev gifite ikoranabuhanga n'ubwirinzi buhambaye, kuko gikoresha ikoranabuhanga ridasanzwe mu kurinda abasirikare bagitwaye, harimo nka Contact/N5 Era Explosive React Armor, amabati arinda igifaru aribo ibisasu bishobora guturika ku kanya bikamena imisumbirize y'amasasu manini aribyo byitwa anti-tank rounds. Irindi koranabuhanga gikoresha ni Shotlash/N1 Defensive System, ikoranabuhanga ryo kujijisha cyangwa gupfubya imirasire ya laser n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bishaka gusenya icyo gifaru. Thermal Imaging and Night Vision, iri ni irindi koranabuhanga ridasanzwe iki gifaru cya T-90 Proriev cy'Abarusiya gikoresha. Ku bijyanye n'iri koranabuhanga, abasirikare bashobora kurwana nijoro cyangwa mu mwijima wose, bikaba byongera imbaraga zacyo mu mirwanire y'iki gihe. Irindi koranabuhanga ni Automatic Load, bivuze ko abasirikare batatu bahagije, bitandukanye n'ibindi bifaru bikenera abantu bane kugira ngo bino bifaru bibashe gukora neza. Ibi byagabanyije uburemere bwacyo ndetse n'ibiciro byo kucyubaka. Iki gifaru cya T-90 Proriev cyagiye mu ntambara zigiye zitandukanye, harimo nk'intambara ya Chechnya kuva mu mwaka w'1999 kugeza mu mwaka wa 2000,
cyakoreshejwe n'Uburusiya mu kurwanya inyeshyamba, cyerekana imbaraga zo kurinda abasirikare. Ahandi hantu cyarwanya intambara y'umuhenerezo ni muri Syria. T-90 cyoherejwe gufasha leta ya Bashar al-Assad, cyaranzwe n'uko cyashoboye guhangana n'ibisasu bikomeye bya anti-tank. Ahandi hantu iki gisasu cya T-90 Proliv cyakoze byinshi bigatuma abantu benshi bakibazaho ku bushobozi bwacyo. Ni mu ntambara ya Ukraine kuva mu 2022 kugeza n'ubu. T-90 Proliv ni igifaru cy'Uburusiya cyongeye kwigaragaza mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, cyabaye ikimenyetso cy'ubushobozi bw'Uburusiya. Igifaru cy'intambara kabuhariwe, gifite ikoranabuhanga rigezweho kuko kiri no mu bifaru 10 bigezweho cyane ku isi. Ku rwego rw'isi, T-Proliv kiri mu bifaru 10 bikomeye cyane, cyagurishijwe kandi mu bihugu bigiye bitandukanye, harimo nk'Ubuhinde bufite T-90 nyinshi zirenga 1000, Algeria, Iraq, Vietnam ndetse na Syria ndetse n'ibindi bihugu byifashisha iki gifaru. T-90 Proliv ni igifaru cy'ishusho y'uko Uburusiya bushaka kugaragaza ubushobozi bwabwo ku bijyanye n'igisirikare. Nubwo hari ibindi bifaru bikomeye cyane bishya igihugu cy'Uburusiya cyakomeje gukora, harimo nk'icyitwa T-14 Armata tank. T-90 Proliv nicyo gifaru cyizewe kandi cyoherezwa mu bihugu byinshi kubera gifite ibintu bigiye bitandukanye. Iki gifaru cya T-90 gifite igiciro kiri hasi ugereranyije n'ibindi bifaru biri ku isi, kuko iki gifaru cya T-90 kibarirwa agaciro kari hagati ya $2.5 na $3 ku gifaru kimwe. Izo ni miliyoni z'amadolari. Iyindi mpamvu ituma iki gifaru gikomeza kugurwa n'ibindi bihugu byinshi ni ubushobozi buhambaye bwo gukora intambara kandi zigezweho, kandi kikaba kidahenze. Kandi nanone iki gifaru gikomeza kugira uruhare mu guteza imbere ubukungu bw'Uburusiya mu kugurisha intwaro hanze y'Uburusiya. Iki gifaru cya T-90 gifite umwihariko utandukanye n'ibindi, kuko iki gifaru cyabaye icya mbere ku isi gifite ikoranabuhanga ryo guhagarika misile za IPS mu buryo kandi bugezweho. Cyagaragaje ko gishobora no gukomeza urugamba mu gihe cyaba cyugarijwe n'ibitero bikomeye. Gikoreshwa mu bihugu byinshi ku isi, kikaba cyarabaye ikimenyetso cy'uko Uburusiya bushobora guhatana n'ibindi bihugu by'uburengerazuba bw'isi mu ikoranabuhanga rya gisirikare. T-90 Proliv si igifaru gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'amateka, ubuhanga n'imbaraga za gisirikare z'Uburusiya. Mu gihe isi igenda ihindagurika ndetse n'intambara zikongerwamo ikoranabuhanga ritangaje, T-90 Proliv kiracyari igifaru cy'intwaro kandi cyizewe. Gihuriza hamwe amateka, ikoranabuhanga n'imbaraga z'intambara. Ngibyo bimwe mu byo wamenya ku gifaru cya T-90 Proliv cy'Abarusiya cy'ikoranabuhanga ritangaje, gikomeje gukora byinshi mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Hari ikindi kintu wumva ko twaguteguriraho, wakitwandikira muri comment. Kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi iyi video maze ureba hano ndetse subscribe, ukanda tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV, ndi Nkabateogene.